Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, kadırlı atalar, ağalar, dostlar, iniler. Bugünkü Cuma gündün teması ahiretke dayardanı. Barыңızдарга belgili, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala ölüm menen jaşoonu jaratkan sınoo üçün. Ellezî halaqal mevt vel hayat liyebluvakum eyyukum ahsanu amela. Jaratkan Allah'ını tanıgıla, al jarattı ölümdü. Bu dünyada jaşoonu jarattı, ahirette tübölüktü. Emne üçün? Sizlerdi sınaş üçün. Sizlerden kiminger jakşı amaldı kılasınar. Dep Allah subhanahu wa ta'ala adam balasına ele emes, bardık jandıqa ölümdü koşo jaratkan. Bardık jandık özünün başka. Kullu şeyin halikun illa vajha. Bardık nerse Allah'dan başka, al sözsüz yok bolot. Jaratkan Allah gana tübölüktü galat. Jaratkan Allah gana hadiste gelet. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala akırkı gündörü dünya kıyamet bol bardığı yok bolgondan keyin Azrail, Malakul Maut perişten suraytken kim kaldı degende arşты götörgön 8 perişte kaldı. Cebrail, Mikail, İsrafiller kaldı. Anda alardın canını aldı. Bardığın can, bardığına ölümgö dagı ölüm var eken tuğandar. En akırını men kaldım cana sen kaldın degende Malakul Maut ölüm periştege de aytatken nemi özüңdün canında. Andan keyin Allah'ın tarafından jariya bolatken Limanil mulkul yevm, bugünkü günü padişahçılık kimge taandık? Bir dağı ün çıkpayt eken 40 yılga çeyin. Lillahil vahidil qahhar. Jaratkan Allah'a gana taandık. Al jalgız Allah'a gana taandık. Qardu Allah Ta'ala gana taandık degen. Demek her biribizge Allah subhanahu wa ta'ala jaşoonu berip atkandağı Allah, ölündün çeçimin çıgaruçudağı Allah. Allah Ta'ala barımızdı bu dünyaya emni üçün jarattı, emni üçün jaşo berip atat, ahiretke dayardanuu üçün. İsti'dat lil maut, isti'dat lil ahira. Ölümge ahiretke dayardanuu üçün gelip bizde bu dünyaya. Tübölüktü dünyaya, tübölüktü ahiretke dayardanış üçün gelgen ekenmiz. Tübölüktü ahiretke kançıp dayardanat ese iman, amali salih. Biz bu dünyaya geldik, ahiretimizni kuru üçün geldik. Ahiretimizni oңdoş üçün. Oşon üçün tuğandar iman, jana amali salih menen adam balası dayardanadi. İbni Umar radıyallahu anhuma bir jol aytat, biz bir 10 kişi elek deyt, onun birisi men elem deyt. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga bardık. Barıp süйлöşüp otursak, ansarlık bir kişi sorup berip kaldı. Ya Resulallah, man akyasun nas? Adamlardan en akıldısı kim dedi? Man akyasun nas? Ve man ahzamun nas? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Aksaruhum zikran lil maut ve aksaruhum isti'dadan lil maut. Ulaikal akyas zahabu bi şerefid dunya ve karamatil ahire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyor ötet oşu ansarlık kişi. En akıl estü adam kim? En akıldı adamlardan en akıldı kim bu? Peygamberimiz aytat, ölümdü gövestegen, ölümgö dayardık görgön. Mına uşul adamlar akıldılar. Bular dünyanın ezzatın, şarapatın dağı, ahiretin sıyın dağı alıp geçti deydi. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraganda akıldı kim dep Peygamberimiz aytkan, akıldı mınake ölümge dayardık görgön adam deydi. Demek tuğandar, bu adam balası ölümdü estep ahiretke dayardansa kanday payda bolat? Birincisi adamga, jaman adamdı, jamandıkka türtken nafs bar go, uşul alsıraydı. Alsıraganda günö işlerdi az kılat. Adamlarga zulumduk kılbay kalat. Adamların akısın jebey kalat. Ahiretli ölümdü estegen adam ibadatta jakşı jürögü tartıp kalat. Tobany tez kılat.
ibadetni жақшы kılar. Abu Darda radıyallahu anhu bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birge bir janaza köterilip ketotsa biri sorap kaldı. Bu kimdin janazası dediler. Seniki dep koydu da. Anan aytты, eğer de sana jakpasa, oğur gelip kalsa kapa bolbo, anda meniki dedi. Bul degen janazada bul kimdiki dep suray turgan azır uçur emes. Uşunu estep biz dagı erten uşunday kelet ekenbiz dep. Başka yerde bir sahabadan sorsa bir sahaba aytat, "He bu kimiki eken ne kılasın? Sen özüңө ырайым kıl. Özüң oyla, antkeni bul ölüm periştesini gördü, emi görбейт deydi. Biroq sen ekөөбүз көрө элекпиz deydi. Bul ölümdün daamын tarttı, sen ekөөбүз tarta элекпиz deydi. Budan ölümdün korkunuçu getdi deydi, senen ekөөбүздөн kete элек deydi. Buga karaganda biz özüбүз ырайымдуулук кылганга layıktыбыз deydi. Özüбүз ырайымдуулук кылганга layıktыбыз deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu sahabaların alına bir ayet okudu. فَمَا يُرِدِ اللّٰهُ اَيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kimge Allah Teala hidayat bergende kalasa, kimge Allah Teala hidayat bergende kalasa, anın jürөгүн İslam dinge açıp koyat eken. İslam dinde jakşı görüp kalat eken. İslam dinde kabul alganga jürөгү dayım bolup kalat eken. Jürөгүn açıp koyat eken. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kaçan nur, imandı nuru jürökө kirgende, jüröktü ken kılat eken. Allah'ın hükümlerini atkarganga dayar kılat eken. Sahabalardan biri sorap kaldı, ya Resulallah, imandı nuru jürökö kirgende bir belgileri var mı dediler, 3 belgisi var. 3 belgisi var. Birinci, bul dünyadan jüröktün uzak bolusu dedi. İkincisi, jüröktün ahiretke gayrılıp, ahiretke turup, ahirette beyişte dozoktağı var. Bu beyişke baylanıp turat eken daima jürögü. Üçüncüsü, ölüm gelerden burada, ölümge dayardan o deydi. Kimde şu 3 nerse olsa, anın jürögünde nur var deydi. Anın jürögünde nur var deydi. Anın jürögünde nur geldi. Demek hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Peygamberimiz bir hadiste aytat, "Aktsiru hadimel leddat, yani el-maut." Sizler adamdın nefsinin kumarın sındıra turgan, nefsinin kalaloların, lezzatların talkalay turgan nerse, mındayça aytkanda ölümdü göbestege dedi. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Zuru kuburakum fa innaha tudakkirukumul maut." Kabırlarga barıp turgula, kabırlarga barıp turgula. Sizlerge ölümdü estetip, ahiretти estetip, dünyögө bolgon aç көздүгүңөрдү talkalap turat. Dünyögө bolgon kaniyetsizliğiңер, dünyögө bolgon talabыңарды talkalap tura turgan, günөөдөн sizlerdi tartıp tura turgan, ahiretke dayardap, çınıgı bara turgan, çınıgı kete turgan jolgo sizlerdi dayardap turat. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu kolun iğnime koydu da ayttı. Ey Umar dedi, İbn Umar dedi. Kun fid dunya ka'annaka garib. Ev abiru sabil. Sen bu dünyada bir joloçu, bir joçun adam katarı, je musafir adam katarıga yaşa ötkün dep atat. Dinimiz dünyönü taştagıla degenge çakırbayt. Dünyönü taştagıla dep çakırbayt. Dünyönü kılgıla, adaldan kılgıla, biroq dünya dep ahiretіңерді unutpagıla. Dünya dep imanыңарды jep dünyönün kulu bolup ogula. Dünyada kançalık Allah Teala'nın bergen bolsa oşoga kaniyet kılgıla. Adaldan tapkıla. Mınaki Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın İslam dinini bergen, bu dünyada dağı, ahiretke dağı. İslam dini dünya dep, din de taştabay degen, din dep dünyönü taştabay degen toğanlar. Abu Zar radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir jolu kabırstanга çoğu varıp kaldığı ele deydi. Abu Zarga aytıptır, kabırstanды ziyaret kılıp tur, ahiretini estetip turat deydi. Kebir adamlar var, kabırstanга barganды hiçbir jakşı görбейт. Korkot, bargısı kelbeyt. Aytsaң, jakpayt. Jok tuğandar. Biz ölümde estesek, ölüm erte gelip kalıp,
Өлümдү эстебей койсок, бизди унутуп калып, андай эмес да. Ал эрте дагы келбейт, кечигип дагы келбейт, адашып дагы келбейт. Өз учурунда келет. Өз учурунда келет. Унутуп калбайт. Биз унутсак дагы ал унутуп калбайт. Бирок эң бу дүйнөдөгү чоң кайгы өлүмдөн бекапар болгон кайгы дейт. Андан дагы чоңураак кайгы өлүмдөн кийинки кайгы дейт ана. Андан кийинки кайгы мынакей. Өлүмдөн кийинки боло турган кайгы андан кийинки кайгы бул. Кийин эмне деди? Өлүктөрдү жууп тур дейт. Кайсы денеде жакшы иш кылуу деген болбосо, жакшы иш кылгандан бош болсо, ошонун дарысы өлүктөрдү жууш керек экен. Өлүктөргө кирип жууш керек. Өзгөчө биз мындай карап кээде туугандарыңар деп кирип койгула, суу куюп койгула, жууп койгула десе качат. Барып анан бечара 1-2-3 молда келип барып анан жууйт. Андай болбош керек. Таймамай кирип жууш керек. Бул чоң насаат, чоң үлгү. Айтпастан сизге ушундай жөнүндө баянда булчу. Тили жок үлгү, тили жок насаат бул. Охо, кандай деген укмуш академик эле, кандай деген генерал эле, кандай деген баатыр эле, кандай деген миллиардер эле. Ушуну мен бүгүн жууп атам. Кана бунун акылы, кана бунун күчү, кана бунун чырайы каяка? Кул иннал мауталлади тафирруна минху фа иннаха мулақин бикум. Мулақикум. Не дейт? Айткын ей Мухаммад. Өлүм бар го, өлүм. Силер качасыңар го андан. Качасыңар го. Айтып кой. Каяка качпасын, алдынан жолугат дейт. Алдынан учурашат. Каяка качсаң, артыңан барып кармабайт. Артыңан барып жетип албайт. Алдыңан ассаламу алейкум деп чыгат дейт. Каяка качасың? Чыгышкабы, батышкабы, асмангабы, жергеби? Ассаламу алейкум деп. Чептин ичине кирип ал. Подвалдан 3-4-5-6 этаж жерге кирип ал. Кулпта, бардыгын кулпта, бардыгын кулпта, эшиктерди кулпта, сандыктын ичине дагы бир сандык ичине кирип ал. Өлүм келет, ассаламу алейкум, өй, каяка качып атасың? Сен жаныңды ушул жерден алышым керек дейт. Мына. Ал видеонаблюдение көрө албайт, тууган, видеонаблюдение көрө албайт. Ал келип кеткен жер сүрүлүү болуп калат. Bir айылда bir үйдө өлүк чыкса, ошол жерден өтүп баратсаңыз, мындай кичине бир неме болуп түздөнүп, анан өтүп каласыз да. Бул жерде жаназа чыккан экен дейт. Эмне үчүн айтып атабыз? Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып атат? Биз жүрөгүбүз катып, боорубуз таш болуп, көзүбүзгө май басып, дүние деп бири-бирибизди кордоп, болор болбогон акчага бири-бирибиздин каныбызды төгкөнгө даяр болгондо, өлүмдү эстебегенден башка кайсы дары бар дейсиз? Кайсы дары бар? Башка эч кандай дары пайдасы жок буга. Буга эч кандай пайдасы жок башкага. Мына урматтуу туугандар, өлүктөрдү жууп тур дейт. Анткени жакшы иштерди кыласың. Саңа чоң насаат. Жаназага барып тур. Бул ахиреттин гамын пайда кылат. Ким ахиреттен? Ушу ахиреттим кандай болот экен деп ушундай кайгыга батса, жараткан Алланын көлөкөсүндө болот ошол адам дейт. Жараткан Алланын көлөкөсүндө болот ошол адам. Хасан Басри рахматуллаху алейх өтө улуу адамдардан болгон. Бул киши кайсы бир өлүктү көрсө, өзүнүн апасын азыр көмүп келгенде кайгыга батат эле да. Бул айтат эле өтө улуу ибадат дейт эле. Күнөөлөрдү таштаганга мындан өткөн күч, мындан өткөн түрткү, мындан өткөн белек жок. Ким Алланы разы кылып жашаган болсо, ага өлүмдөн өткөн жакшыраак белек жок. Ким Алланы наразы кылып жашап өткөн болсо, ага өлүмдөн коркунучтуу кабары жок. Ага өлүмдөн коркунучтуу кабары жок. Өлүм өзүнчө. Андан кийинкиси андан коркунучтуу ага. Алланы разы кылган адамга өлүмдөн жакшы белек жок деп атпайбы? Анткени
Bu dünyanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis aytkan. Adam balası ölgönden keyin ne olur? Je bul rahatlanat, je başkalar bundan rahatlanat deydi. Bul rahatlanat degen dünyanın kaygısı, orusu, kıyınçılığı, tüyüşügü, fitnalarından bardığına boş etkende bu rahatlanat eken mınake. Antkeni jakşa baldardı kılgan ile kabırında rahatlanıp jata degen. Je olsa başkalar bundan rahatlanat deydi. Egerde bu buzuku olsa, fasık olsa, zalim olsa, günökör olsa, anda ne olur? Kimge gitmesin? Başkalar rahatlanıp kalat geldi. Jakşı olmadı dep tigi ölüpçü. Buzuku kılgan, buzuku toktadı. Adamdı kordoy tele toktadı. Uşak aytıp çakımçılık kılıp uruştura tele. İntrigan tele toktadı, sonun bolup kalmadı. Elder rahatlanıp kalat eken. Ayaldar, erkekler rahatlanıp kalat eken. Bu adamlar ele emes. Jaratılış rahatlanıp kalat eken, jaratılış. Qanday debeysiz mi? Adam jakşı amal kılganda Allah'ın tarafından jakşı avallar düşöt. Jaman amal kılganda jaman avallar düşöt. Oşonun kesepetinden jamgır toktoyt. Oşonun kesepetinden jakırçılık kelet. Oşonun kesepetinden kan tögülöt. Oşonun kesepetinden jaratılış buzulat. Jaratılış da rahatlanıp kalat eken tuğanlar. Daraktar rahatlanıp kalat eken. Jaman adam ölgönde rahatlanıp kalat eken. Firavun ölgönde asman jeri ilagan jok deyt. Firavun ilaganda ölgönde şunday zalim ele özün Kudaylıkka çakırgan. Asman жерден göz yaş çıkkan yok, ilagan yok. Bunun manisi ne? Rahatlanıp kalat eken, ölse jakşı oldu deyip öyle. Biz anday olup kalbaylı tuğandar, bizdin ölümümüzdü başka biri tilep kalbasın, başka biri kütüp kalbasın, başka biri kağlap kalbasın. Gelinizler, ahiretke dayardanıp jaşaylı. Kantip toba kılaylı. Jaratkan Allah'ın hükümlerinden kemçilik getirgen bolsak, ağa toba kılaylı. Bendelerin hukuklarından kemçilik getirgen bolsak, buğa toba kılaylı. Tilimiz menen birönün jürөгүн orutpaylı. Biröge uşak aytıp, biröge jala jappaylı. 2 gündük dünya eken, birönün akısın jebeyli. Özgöçe jetimlerin akısın jebeyli. Aram işke barbaylı tuğan. Aram iş, akıbeti, baktısızlık, karangılık, korduk menen gana bütet. Uturumduk rahatı bolsa dagı, anın artındağı azabı öte uluu tuğanlar. Oşonduktan aram derselerdi biz taştaydı. Ayşe radıyallahu anha enebizge bir jolu bir jöt ayal gelip kaldı dağı. Bir Ayşe'ne öz jakşılık kılgan okşoyt, oşonun akıсын bereyin dep geldi. Gelip aytты, Ayşe dedi, men jaratkandan şu dua kılamın. Sizdi kabırın azabından Allah'ım saktasın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dan uqqan emes eken ağa çeyin. Peygamberimiz gelgende Ayşe enebis suradı. Ya Resulallah, uşunday bir jöt ayal gelip aytты go meni. Kabırın azabından saktasın dedi. Kabırda azap bolağı dedi. Peygamberimiz aytты. Ha, kabırda azap var dedi. Oşudan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her bir namazdan keyin kabırın azabından saktanının duasını öğretti. Allahümme inni a'udu bike min adabil kabr. Bir jolu bir jöt ayal gelip Ayşe enebizge, bu başka rivayattan, Allah Teala sizde Deccal'ın fitnasından, kabırın fitnasından saktasın dedi. Peygamberimizge gelgende aytты, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Ova dedi. Bardık peygamberler özün ümmetin Deccal'dan korkutkan, Deccal'dan pana tilegile dep aytkan. Biroq men koşumça başka peygamberler aytpagan bir nersenisini aytıp koyun. Deccal'ın gözü gıyşık, bir gözü kör dedi. Peşenesinde kafir dep yazılgan her bir imanlı adam onu okuyalat dedi. Kabırın fitnası dedi. Al jerde 3 suroo bolot. Eң birinci koyulganda fitna bu suroo. Kanday? Dinin kaysı? Robun kaysı? Dinin kaysı? Robun kim? Dinin kaysı? Peygamberin kim degen sura. Uşuğa surooga жооп бере алса öte jakşı, жооп бере албайса öte kıyın bolat. Жооп бере алса öte kıyın. Kabır bul үйүп koygan toprak emes. Bul beyişli bakçalarından bir bakça, dozoktun çukurundan bir çukur dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Osman radıyallahu anhu kaçan kabırın canından ötkönde kabırga barganda ilayt ele sakalı su olup kalat ele göz yaşından. Osman radıyallahu anhu aytat ele, beyişti dozokta aytsa siz bunçalık ilabay elеңiz. Emne üçün kabırda aytkan uşunçalık ilay istegende Osman radıyallahu anhu aytat, kabır bul ahirettin tepkişlerinden
ahiretli manzillerden eng birinchi manzil, eng birinchi tura turgan, eng bara turgan birinchi joy. Egerde bundan жақсы өтсе, keyingi bardıq aşulары жақсы болады. Eger bundan jig'ilsa, egerde bundan o'tpay qalsa, andan keyingi aşulары bardığı buga qiyin болады деген ekan. Bardığı buga qiyin болады деген ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, adam qabrga qo'yilganda ertelu kech gün сайын түбөлүктү бара турган бейишинен же түбөлүктү бара турган дозогунан көрсөтүлүп турат экен. Саар көрсөтүлүп турат экен, кечинди көрсөтүлүп турат экен. Азыр кабырга коюлдубу? Болду. Саар дагы бир көрсөтүлөт, кечинди дагы бир көрсөтүлөт. Эгерде бул жакшы адам болгон болсо, мынакей, сен түбөлүктү бара турган бейишиң ошол жерде деп ушундай рахаттанып турат экен. Эгерде жаман болсо, саар кеч дозогун көрсөтүлүп турат экен туугандар. Саар кеч дозогун көрсөтүлүп турат дейт. Урматтуу кадырма мусулман бир туугандар. Ахиретке даярдануу бул өтө чоң амал. Эмне үчүн айтып атабыз? Миңдеген ибадаттардын сообунан бир күнөөнү таштагандын сообу көбүрөөк экен. Миңдеген ибадаттардын сообунан бир күнөөнү таштагандын сообу көбүрөөк. Биз жакшы иштерди дагы кылайлы, жаман иштерди дагы таштайлы. Жакшы иштерди кыла берип, жаман иштерди деле кыла берип, андай болбойт экен. Жакшы иштерди кылайлы, жаман иштерди таштайлы. Абу Хурайра радhiyallahu anh айтат, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кабырстанга барып калдым эле, пайгамбарыбыз айтты дейт. Кабырга эч бир күн ушундай өтпөйт дейт, жарыя кылбаган. Gün сайын кабыр жарыя кылат экен. Эй адам баласы, мен үстүндөгү басып жүргөн адам баласы. Не дейт экен? Жакшы жүр. Кучагыма келгенде жакшы мамилени көрөсүң. Жаман жүрсөң, өзүңө жараша табасың. Анткени мен жалгыздыктын үйүмүн, караңгылыктын үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн деген жарыяны кабыр gün сайын кылат экен буну үчүн. Gün сайын кылат экен. Алымдар айтат, ким өлүмдү эстесе, Алла Таала ага 3 сый урмат көрсөтөт дейт. Өлүмдү көп эстеп жүргөн кишиге. Биринчиси, тез тооба кылган Алла Таала насип кылат. Экинчиси, канчалык мал мүлк берсе, ошого каниетти Алла Таала берет. Үчүнчүсү, ибадатта сусташпай, алсырабай, жалкоолонбой, ибадаттарды аябай жакшы кылат дейт. Эми ким өлүмдү эстебей турган болсо, ал тообаны кечиктирет дейт. Азыр жаш элемин го. Мен жашмын азыр. Мен азыр күчтүүмүн дейт. Туган көптөгөн тайлар, көптөгөн козулар өзүнүн энесинен мурда союшка жарап кете берет. Токтулар бар го. Өзүнүн энесинен мурда союшка жарап кете берет. Биз өзүбүздү алдап койбойлу. Ким качан келет, качан каерде келет, эч ким билбейт. Ошондон улам туугандар, биз мынага шашайлы, тообага шашайлы. Тезирээк тооба кылайлы. Алладан кечирим сурайлы. Алла Таала айтат: "Эй менин бенделерим, кайсы бенделер? Өз жанына зулумдук кылган бенделерим. Ла тахнату мин рахматилла. Силер Алланын мээриминен үмүт үзбөгүлө. Райымынан үмүтсүз болбогула. Анткени жараткан Алла Таала günölördü geçirүүчү. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Бардык күнөлөрдү Алла Таала кечирет. Өзүнүн аты кечирүүчү, тообаны кабыл кылуучу. Бизден ката кетип калат, кемчилдик кетип калат, жаңылыш болуп калат. Биз аны узартпастан туруп, дароо Алла Тааладан кечирим сурайлы. Туура эмес сөз сүйлөп алдык, туура эмес иш кылып алдык, бирөөгө жала жаап алдык. Дароо андан да кечирим сурайлы, Алладан да кечирим сурайлы. Нафске алданып, туура эмес кадамдарды таштап алдык. Инсандык кемчилдик, жаңылыштар болуп калды. Кечиктирбейли. Ушун Алла Тааладан кечирим сурап жууп алайлы туугандар. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мечитке келгенибиздин пайдасы, жумага келгенибиздин пайдасы ушул болсун. Келип бир нерсени алып кетейли, кичине тазаланып кетейли. Кичине жашообуздун 24 сааттан бир орун берип кетейли. Ислам дини өзүңүздөр билесиздер мынакей. Таза жашоонун, туура жашоонун, ынтымактуу жашоонун үлгүсү. Ушуга чакырат.
Günölөрдүн бардыгын таштайлы. Hareket kılaylı taştaganга. Жараткан Алла Тааладан жардам сурайлы таштаганга. Жакшы иштерди көбүрөөк кылганга, Алла Тааладан жардам сурайлы. Көбүрөөк кылайлы жакшы иштерди. Ахиретке даярданайлы. Күн сайын 1 минута эстеп койлу. 10 секунда эстеп койлу. Жатаардан мурда 1 эстеп койлу. Кичине эле. Бүгүн канча жакшы иш кылдым, канча жаман иш кылдым. Канча жакшы иш кылсам, Алланын жардамы менен кылдым. Канча жаман болуп калса, мени нафсимден болуп калды. Алла кечиргин. Эртеңки күн эгерде тагдырымда болсо, bundan да көбүрөөк жакшы ишти кылганга жардам бергин. Bundan да көбүрөөк жаман иштерди таштаганга жардам бергин. Я Алла, жаман иштердин кесепетинен сактагын деп Алла Тааладан дуа кылып жатайлы. Дуа кылып турайлы. Адам болуп жашайлы туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды карап жашайлы. Пайгамбарыбызды карап туруп түздөнүп жашайлы. Пайгамбарыбыздын насаатын, бул улуу адамдын насааты. Бардык пайгамбарлардын, бардык адамзаттын эң улуусу Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбарлардын да пайгамбары туугандар. Ошо улуу заттын насаатын алып жашасак, Кудай кааласа адашпайбыз. Напсибизди карап жашабайлы. Дүйнөбүздү карап жашабайлы. Өзүбүздү эмес туугандар. Заманды карап жашабаң. Сиз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды карап жашаң. Мынаке ошондо оңолуу, мына ошондо бакыт туган, мына ошондо жүрөктүн бейпили. Алла Таалам баарыбызга амал кылганга өзү жардам берсин. Баарыбызды ахиретке даярданганга Алла Таалам өзү түшүндүрүп, өзү жардам берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.